Chantal Bola, non, tant à combo, non, parce que pour la CP de Salo, tant à combo, non, ce que Chantal Bola, ce qui n'a pas. Mais yo, au salaire de vidéo, le bac n'est grâce à Mbiza Konde, grâce à Mbiza, ce qui est, babengani Wale, les recommandes dit makinaye munene, pour ngazala mutamuke d'abord, pour ngazala mona mukie. Omono finga nga troa na kalikila kote to ni fo moko te mama yebisa nga karni voiture nini oyo tambola na ngona poto bat ba mona yo voiture nini tambola na ngo omoni mosala ki chroniqueuse et sombela nga ba auditete et sombela nga ba BMZ4 ka ki chroniqueuse lelo na ofanda en plein Paris na fanda net yo te na bon lieu. Bis na Paris à vie et cher. Kotaka Carrefour, oh, coûte Carrefour les a raté. Bis tu as Carrefour Market. Donc les a cher, bilo que les a cher, au moins bilo quoi 2 euros. Et pas la mino kuna na ba bon lewana. Et ça ba 1 euro. Na ba Carrefour na bina minene wana. Na fingi ba tabon le te boli bisaka na solande na yo Chantal Ebola. Omonio. Ce qu'on suit coronavirus, yo maladie en bâti. Yo na faire bo no meladi amba na studio na bi dossier na on a dossier note nga meladi amba te tala miss ba o mo mota fumaka tala miss na nga ndengeza clair na meladi na fumaka te na mela cigarette na meladi amba te na net yo te fi toko tu sais même pas comment tala ndengoza toko nga la toko te nga la normal na mela masanga te na fumaka te tala miss na ndengeza pembe na fumaka te tango sa choko oyo like ça maboko no mona ndengeza mwendo yo lo bakinga la finga malolo yo mona nga isika nga la finga malolo e obunga otonini dernièrement yo benga malolo malolo ozokene matanga banikesi bayaka tokende malolo ayibisa konini na obima na grâce mbisi oloba kita ngana malolo toza vraiment en bon terme ande konanga ipenza malolo c'est une sorte que na respecte kamakasi na banga kamakasi pe na yo kakaye yo like cette vidéo na finga malolo wandoki badiamba no o muta badiamba ngala muta badiamba tingala za fi normal sinon c'est la délire na yeba na sa délire na conscient yo lo ba na sia kwiti o lo bo amela ba seka tu na meli seka tetelio sur la milice C4 est allé oh le beau ça ma belle à moins cher yo mon ma belle à moins cher ezalaka oazoba kisengi c'est la vidéo na française la personne de voix makamo lo ba traduire en français une fille qui ne sait même pas parler français tu parles quoi avec tes enfants à la maison oh afinga ki malolo ta pas lui misana lo ba siba gros moteur mon yo Chantal Bola li bola mama na yo like cette vidéo na finga malolo. So na lela ki malolo c'est normal. Mota kota kinga na loyenge eza l'oreille compresseur. L'oreille compresseur a check malolo na pishat na ye ke malolo akufi. Ngapi na koti na l'autre na bengi bat ya marata bi ke c'est que c'est solo. Voilà. Oh lobo yo Chantal. Ce qui lelo yo kutu autant musicien ni micro yo. Ngaba musicien yo surtout babwakanga grâce mbisi la sexy. Na moi ça combo. Ba misen tout na ba fali ba faire ba kofi ba nyonso ba bwakanga na comme chanteuse na journaliste mais na chanteuse que jeunesse na sala ngo ya mbonge comme copala comprends na chanteuse a munene na le kana to be black ngana niveau noté ngana chanteuse yo so so déjà 500,000 vues na toke ne kana 500,000 vues beta kan nzemu nga jalouse au moins 500,000 vues yo so beta 500,000 vues to a niveau mon côté ngana snap atala nga 60,000 personnes na 24 heures ta kota Instagram na nga beta grâce mbisi kota na page na nga Facebook to niveau mon côté ngana yeba na mindele na ba antiye na ba arabe na ba côte na côte tu vois partout yo yeba na wapi et pas ba tonton congolais ba tantine congolaise na Facebook biso to comme monde world na leka fali pour pendant le bana Snapchat fali ko JB et puis ça grâce mbisi na Snapchat snap na nga na 60,000 vues yo kuto na Snapchat o yibe ngokutu te ben imbécile va o le ba finga malolo yo tele malanga la succès yo yebani kana na Facebook no yo yebani yo ce que yo lelo kuma na courage ko kota na ba Facebook sala ba live ozo go wane pa nan
ngana idol na yote ozo guo wana wapi epa grâce mbisite obano lela ngapela ngina kuma na netio na yebana o kuma te ezota ngale kana biblak na le kana telesite na le kana kincha ngale kana TV na chanteuse ya munene reconnue na sasemba yebinga yo ba yebi na sasem ta fia Facebook o alobo finga malolo o na ying to ozala bien na malolo mais tuna ba fero mango ba episode na sala kana malolo soki yo yebite tuna ba BBC malolo beba na tabu fatu pona nani pona grâce mbisite bande imbécile soba moi si diamba l'air taba fia diamba o ya Eneken yo monga fia Eneken yo monga fia Eneken ngala fia champagne na ndako no otonda ba Eneken zana lakso ngala ndako na nga c'est là lakso o mona ngala